Ufanga he ngahi tawa whatap. I he ngahi haa pia mo ngahi whaunga o e kupu e whanua. I tongani te pehe ki Australia. Pia mo e hanga maheni he polkalama e lo au. Uwha whatapua. Kai atamua ke whai e tawatawa noa koe ni. I he polkalama e hanga maheni e lo au. I mua ki I kamata ngai polkalama I wafe ua tolu. Pia bea ia e whapapalahi. Pia mo e ke u mua e ano whaike eke. Kai tari birei. A Profesa Sosioa ko Waulakitani. I he polkalama koe ni o te wake atu ke ma kalama nga maheni pe na maosi toko ngā aki pe ngai ka koutui mawinga kana o tau mai kupeka o ki a hono maa u waita mo pe a Profesa Solatani ke whai hane whakatanga noa te kau atu me ka weinga mawinga ko ia o whakahingoa ke a polkalama wawanga I tupua ka koe uhinga ia o e whakakaweinga aki e whai hasio o loloto ka mahano anala sio wange maupea ka weinga mahuinga ko ia koe ako koe haa e ako ka moe ono ngahi kupu ka weinga o kuanga maheni pe ono whatanga noa me helo au ka koutui o ki hoka te polkalamani e whafoki ke hanga e Profesa Laftani kamata mai ha ne whakatau kei I he kaweinga koe ni mahu inga pia kaweinga nga maheni ka ukai befu a si iha taimi a fie mau ke tau aloa nge mo ta au e ngahi tau whatunga fo ou e tau whea ko aki pia mo tau whiunu me tau whatunga mo tua o iako I kai ngata befu a lotu whanua e tau tolu tau whanuani kai pehe ke whakamamani lahi pia koe ako tuku ke whafoki heni kia Profesa Laftani ke whai hane tala noa mai e ka wenga maari e koe ni. Koe haa e ako, koe haa no ngahi whaunga whaka tau whatunga motua, ka koe haa nai ha tau whatunga whoou whe mau, e tau whatonu kia I te ria, ayanga ta au, ha tau hako tupu me ta au e veteka, koe whiriuri wako taimi. Koe ia e Profesa Laftani tukatu ke whatala noa mai ke ka wenga maari e koe ni. Mahalo bito. Alo bito tu pompolo tuma pe kau whawhita I te he tau hausia ai whainga maari e koe ni. Pea o kou whamalumalu atu pe he palamalu e whonua lo tu pea moe a ko kai hoko atu ai polkalama koe ni. Koe polkalama hoki eni na hanga o kamata mai he tau kuo sima hana e slava e ta foi polkalama e tolu pe wha mahalo ka winga ko e lahi ai ngai whimo kina e lahi ai ngai polkalama na tau wafe ki ai ka utato e whakaamu I e ta uni ke ta hanga o toi tukumai he ku mahu inga maupe ke tau tala noa I maupe ai a ko he koe whare maama ia o e society ko ia o kunofo I he atamai koe atamai o kune tatake mea kotoa pe ai tangata ai whahinga tangata Pea koe atamai o ku mahu inga he koe ne te whito I ngā au e koe ai atamai koe te whito I ngā au e te whito koe ne whainga ke ilo, whiwhiri, hakiri, wakiri, whekeri ai ngāhi mo ni mea o e mo ui I he ātakai
e tau mo ui. Ngā tai ko e whatongia ata mai ke whakakaukau. Pea ku tau os whamoni tau tauria i e tala e ngā silai se o hau pe ki tonga ki mua he hake mai ai wesite pea moe kau papahalangi mo kau misnare kau papahalangi mo kau misnare na ia pe a e tau kau ke a ko pea na e tai mo ai a haalo au ai a oku uhinga e tau ngāwe aki ai hingo alo au ai a ko poini he ni ko whaahinga e tangata aina ta kamata mai foke e taha una tahau i te to whakaukau e a ko i tala o tō ngā ene tuku au mai mei mua te kai ki hake mai ka papalangi me kamisnare na ta whainga foki e tupo molotuma ke ta hanga tala noa ai mo ni me a ko ia na iai a e tau ngahi whakakaukau ke a ko mo whainga e ata mai ke i lo pea moe whakakaukau mo wawanga na i kai ke pehe ko toki hau pe a kau misnare mo e kau papalangi o mai e a ko na tau tae ako ai ko whakarea whukia e tupo molotuma ku tala he ahoni pea tala he kau whau historia na tau tae ako pea tau toki ako hange pe ia ko e tau pehe na tau tae lotu pea tau toki lotu ai ko whakatonu tonu ko e lo au ki ai mo whakatonu tonu o ko whilawe atu ki ai na tau wako pe ki mua pea toki homi e kau papalangi mo e kau misnare o toi ka maki mai ai mea ai ako fo'ou na ia e tau wako motua pea te tato e whainga ke tahanga ka koe haa whoka ko haa uhinga ai ako e makatu unga me ai na e ka koe tau whenga ko kau karano ai na ia e tau whonga ako pea na e o mai kau pahalangi mo e whonga ako fo'ou na ia e tau whonga lotu pea o mai kau papahalangi mo nau whonga lotu na e tau whonga whaka-ekonomika pea o mai kau papahalangi mo nau whonga whaka-ekonomika na e tau whonga whaka-teknolosia pea o mai kau papahalangi mo nau whonga whaka-teknolosia pea koe mea koe ke nofo e tau tala noa o te tau nofo e tau tala noa he whakaukau na tau tae lotu pea tau toki lotu e o mai kau pahalangi o e nofo e tau whakaukau i e tau tae lotu tae ako pe toki omi kau pahalangi o mai ako tae lotu tae ako pe toki omi kau pahalangi ai ko kuhinga ai pe na tau tae civilize na tau civilize na e tau civilize he koe haa e civilize na tau ako he koe haa e ako na tau lotu he koe haa e lotu koe kehe i e whounga moe uhinga moe uho ka aku tau tatau he fuo koe haa e lotu ko lotu ko e te ongo i o kuia e fu iwi topu tapu pe koe iwi e taha pe ua ku maalunga ngea kita pe aku te tulolo ki ai o ku te whaamu ke toko ni mai pe koe otua pe ko sisu pe ko maui pe ko tangaloa ka koe poi ni koe lotu koe te ongo i apa koe te ongo i ilo apa sia o kuia e iwi malo hiange e toko ni mai kia kita pe te lotu ki ai aia koe tau hau koe ke a koko te whakaukau tatau pe na e tae ilo e tau whanga kui na kai ke nau poto he whakaukau koe whehui na nau wawanga na nau tae wawanga mo tae whakaukau mo tae whiwhiri mo tae ilo he koe ngā hi te whitoi whakaukau ia e ako i kai na nau ilo koe tau whanga kui na nau ilo ngā hi ilo fo ou he kuonga ko ia ka te tato ki alo atu ki ai na nau whakakaukau kua e tau urea ki ai na hanga e professor nuk fotuakau o whinga ke o mai ke tau ngā ue ke ai lo au e koe rea koe whakakaukau koe rea na me whakotu mai ke ai ake e tau filosofia ka whinga e lo au he koe rea whakakaukau mei whi na o mai kau papalangi i kai na o mai kau papalangi e wawanga na o mai kau papalangi e whiwhiri
ai hakiri, ai whekeri, ai wakiri, ure aia na nofu pe mo tau mātua ko ure aia kaulo au. Vavalo, vavanga. Aia ko taimi kou kau whengai ke tau hanga hau ke ngahi uhinga I mea ko ia. Pe o tau toi whakawhehu ia rewa ngahi tui o pe he na atau tae ako, na atau tae civilise. Na atau tae lotu, na atau haa. Aia koe poinia tupo molotuma ko whenga ke uhanga o fulahi atu, ko inga ke ta wakai ki ai pe tau tu ma'u e lo au I uhinga o e kaweinga ko ni wawanga ki tupua, ko tau ngahi wawanga mo tau whakakaukau, whekeri hakiri wakiri, kumi ki he ngahi tupu anga, ngahi tupua o u whakakaukau. Tau nofo ni he ako. Ko tau kaweinga ta ha koe nofo he anga whakafonua. Aia ku malere ai koe pe mo Silvestar tonga I he polokarama pe koe ni kako taua rewa ta nofo taua he ako. Pe tau whenga ke whakamari ai ango foi polokarama ko ia kautsa anga whakafonua mo Silvestar tonga pe ko uho I wawau pe he ke foi polokarama ko ni a taua e tu pomolo tuma kau whakafoki atu, Malo. No vido e powaru. O tu ha mai Toi ki rea mai pe e tu pomolo tuma ke toi leo lahi anka ataku. Ha mai I he tātālang konu ke tari ake taki kupu. Ai whakaukau ko ia hangia iai kupu foki e tolu nai. Nga tarea I ke kawinga ko ia. Ke whai foki whatanganoa ko ia. Pena e skau ai pe ngai kupu ko ni. O ke toi whatanganoa ki ai. Pe au ha mai foki o kumari e. Ai pe taimu kātoa pe o whahoko tari. Au ne toi whahako pe mo no ngai whehui. Ka koe taha whehui ke o mai o koutu I mahu inga he kupu wā. E Professor Laftani ke hoka nua ho whakatanganoa ki ai. Taimu koe o ke pehe ai koe o totonu ke wheunu ai tau whatunga motu wā. Ai o ke ai ho ngai polokalama ai ke tā noa ngā maheni fuki ai. Ka koutu e mahu inga e po wau ke hangange o ka kupu ki he kupu ua o tari ki he kaweinga koe ako. Hanai ayanga ho siofi ai kaha u. Ai mahu inga ki tau nofo e whakaukau koe ai wawanga ki tutua e ho au. Ka ke hangange o whakasino ange ho siofi ai mahu inga ke ngawhi mo whakatonu ki ai. Ai tau wako whakotunga ki he kaha u. Ayanga koe e tau whanonga he ako. Ko tui e po waru ke tānoa ngā maheni fuki ai ki taimulahi tau wako ke mahu ai tau mo ui. Ka rahilahi foki tui ai Weste ke tau wako pe ke tau mo ui ka mahu inga anga ho whatawa noa. Ke whakasino nge he kupua ai mahu inga. Ke tau wako ke tau whakakukupu e whakaukau o au. Ke kupu koe o tau ngahe aki. Ahono wawangai koe whekeri ke loroto angi. E ngahi ka weinga o whounga hoi mo ui. Me ngahi whehui lalahi tau wanga maheni. Kono tāla ngai he lo au. Kako tuka atu po waru. Ke hoko atu po whatanoa ki ka weinga maari koe ni. Malo pito tupo molotuma pe ku whehui mahu inga au pito ku ke hanga o tuku mai. Koe anga e tau whanonga he ahoni ki he kahau. Koe e whikau aki moe ako ku oski I huru I atu poki ane nai a ene hau mei mua pia mahu inga au pito hono ki hulu ino no atu ai anga e hau mei mua pia koe toi hanga ko o mai e whehu I o kune toi whawhangu mai au ki sio na tau whanonga mai mei whē moe ako pia koe hā e tau tuu moe ako he ahoni he koe tau whanonga mai mo e tau tuu he ahoni, tene hanga o mai e tāri ki e tau tuu a pongpongi ki ono hau. Aia kauto e ki foki pe o huru I mai. Nā tau hau nei ai e tau whonga ako ai kaulo au
na ia e tau whakauhinga I mea. Koe tau whonga koe taha nai peheni. Koe taimi kou tau whakahingoa ai ha whahinga mea. Na tau hanga whakahingoa patonu ki e uhinga o e mea koia. Aia kono whakarea whapapalangi na e pragmatic, very pragmatic and very practical. Tau whakahingoa ai mea pehe. Koe ulu walu, koe iku walu, koe pou walu, koe halae walu, koe hanga koe tau naming of things, e tau hanga whakahingoa. Na tau whakahingoa pe kihe ulungaanga, pe koe characters ulungaanga totonu e mea koia. Na kike tau heri aki he tau whakahingoa. Na tau toki hanga ko ngau e aki he tau rea, na tau to hanga rewa o whaifio ai urea, iono whakahingoa kakato ke heri aki. Aia koe whaunga moe anga ia uhinga e tau whakahingoa. Koe tau ngahi hingoa tonga motu a, na e whakahingoa patonu pe ki he ulungaanga o e umea. Aia koe kia hingoa ia koe, si taha hingoa ia, na e ai ke pehe koe hingoa whakaheri aki. Pe koe hingoa hange ha misi ki ha mea oku I kaike I ai. Koe umea ia na toki hau ia ki mui hange koe hau e whau taanga. Koe kutawa no aku ia, koe tau kumi koe e tau urea motu a, pe seti e hiwa noa pe hiwa nima, na e whakahingoa. Aia koe o mai e ki whakatata pe he, koe whaunga ia e tau whakahingoa ha mea. Pe whewherewa, taimiko na hau e kau paparangi ma kau misnare. Na kaike tau koe whakahingoa pe he ai umea, ka na tau ai a e nau hingoa. Pea na tau o mai rewa ohi mai ai urea a nau tolu, o whaifea mo e tau whakahingoa hanga tonu. Pea tau whanonga mai ai, tau whanonga mai rewa ai, o tau hau ai pe, ka koku omi ai ki whakatata pe he e tupombolo tuma, ko ngā kene hanga o omi, ai hanga whawhewhea e tau alu me a honi ki a pongpongi. Sai kau te hanga omi ha mea e taha whakakaukau e taha. Ko whakaukau e taha au pe heni. Ko ako koe me whai he tau mātua, pia tataki he kaulo au. Ko e nau kumi ki he ngahi mea, pe me ngahi ilo, ke toi mahino ange. Ko e nau kumi ki he ngahi ilo, e tokoni ke ikai ngata pe hono whakamaama honau ata mai, kai tautau te whito ke tokonia a honau ngahi whatongia whakaaho, whasosiare. Pera ai rewa, hange koe rea koe wawanga moi wawalo. Koe rea koe ia, o me mea ngā ia hange koe whahinga lau maari o e whakatotolo a wesi te, koe kumi pe, kia whahinga mea, pe e mau ia he ahoni pe tok mau a pongi ka koe lau maari o e whakatotolo. Aia o ku kā inga mai ia ki he wawanga moi wawalo. Koe whirea koe whakakaukau tau me ngā ue a kia ke tokoni ki he tau ngā ue whakaaho. Ai whirea koe whakaukau. Ngā ue tamasi mo ke whakakaukau. He kai ke te pehatu kita ke tamasi. Ngā ue masi pa ke wawanga mo wawalo. He koe rea wawanga mo wawalo, koe rea ia ke whakamohe mei ulu. Toki alu e tā maa ia, pa ke alu o whamohe mei ulu, pa ke whakakaukau ke. Pa ke uhinga koe tau pehatu, pa ke mohe, pa ke atuha mahina e tolu ke sio ki ai, pa ke toki ai koe kono taratu alo wawanga mo wawalo ki ai. Ka koe taimi kou whaetau ngā ue koe pehatu pe. Ngā ue mo whakaukau, kwa me uke ngā ue tai whakaukau ai. Hanga tono atu pe I he taimi koe ia. Sai, kau whoki mai ki ho wheu I kai tuku atu e tu poumolo tuma, koe pehe. E tau alu mehe ahoni ki he kahau. Koe tau alu koe mehe ahoni ai a ko ki he kahau. Ko pau ke tau kumi lo loto ange
ki he ako o hono pōni, tau te whito ki he teknolosia mo e sainsi. Tuku ke he ngā ere soni, ki he humanities, pe ngai mala e ako o e filosofi. Tuku tui e lo au pe ako tui, maho inga ke tau puke a fufula e ngahi mala e te whito motu ako ia o kune hanga toko nia ke whakatuka kau. Pea ke tau toi o loto ke sainisi mo e teknolosia, he koe ngo mea e ua o kuna taki pa vei ki tau tolu kau. Tau pe he kai ke te alu kita mo e ngo mea e ua ko tau alu tau tolu he tau mui. Pea koe ngā ue au koe uhinga koe tau piki ke sainisi mo e teknolosia, neongo koe tau whakamama whau, tau whakamama whai ngahi mala e whakai arts, whakai humanities, ka i tā i wāta tau o ta whainga, ke tau piki e whewheka au pito, hei koe tuia ke tau alu me ahoni ke kahau, ke tau piki whewheka ke sainisi mo teknolosia. Pa koe whakaosi e tupou molo tuma. Ke tau toi hanga keri lo loto a ho tau historia, mo e tau tala, pea mo e mea kotoa pe ki ho tau historia. Mo tau wanga whakafonua, ke tau hanga o keri lo loto ki ai. He ko osi au, hange koe rea koe a filosofa koe ko Noam Chomsky, me Amerika, ku ne tau le kereka, ne ke malo i pe aina ne pe he. Ko osi ngata e wesi te ia, i e lau ilo. Ko ahoni koe nau whakaiki iki e ilo. Ko ilo fo o lalahi ku osi ngata e wesi te ia. Pene pe he rewa Chomsky. Ko ilo ko oku te kai ke osi hono ilo ai u ilo lalahi, ko ilo ai ngahi matakari ta ai wesi te, ai tau kauai, Ai a koe ku tari rewa ia ki ai, koe tau sio e lo au me hahoni ke kahau, koe tau whakaloloto ai o mea koe ni. Whakaloloto e tau umala e pe o tau ngā welai ki ai, whakaloloto e teknolosia, whakaloloto e sainisi, pea whakaloloto mo e tau wako kia ki tau tolu. O kui kai ko atau ki i ako pe whakangari ngari, ako pe ke mauai ha atau whani mo atau scholarship mo atau paanga ke o mai he wesi te mo ngai whan lalahi koe ni, i kai. Pe e hau ha whan pe i kai, tau wako pe tau tolu he aho kotoa pe, ke tau hanga pe o whakaloloto i pe, pe oku kau e lo au, i he tau tuki mua, i he tai mua he o mea koe ni, e tu pomolo tuma kai whakafoki at malo. Kupu uko ia ka mai foki e tina whamamafa foki e nofo e lo au e whātoro aki ai mahu inga koia ki he atamai ke whakaukau. Pea i kainga tahi e ni whakaukau ia te ia peo pe tānak mai foki e kupu kono wā. Ai mahu inga koia ke hoko atu mi he whakaukau koia ki he ne loloto ane. Na unu ki loloto ane, ke ne lawa ange o whakasino hange ko se hui koe na ke tari ake kupu o noa. Ke lawa nai he ahong au whatu mihe ane a fi, tau sio ange ke hala whanonga ko he kaha u. A ko tui ka tari maaria o ke o mai koe nie, ne ho hanga whaka whamamafa mai ngai kawe inga ko ia. Tau sio se ange aki ai hanga he ngai whanua he weste, o whakangata whaka sino ia tea na upehe o toe pe whakaiki ke mea na sino o tau tolu anu koe. Maria peta po wala. Ko tui koe kupu tolu e Bawhasalastani. E ka te au o mahu inga nge ke hanga nge o mai o skoi hao tari e kupu noa o whakasino whakatau ke he kupu uaki ke kawenga koe ako. Ka hanai hao sio ke ngahi tau pehe ke ngahi whainga tā ia o whakapatonu i tongani. Tau he i tongani o malawa i ho anga o whamaapo o pō ke ne hanga o wai tuhua ai kai ki tau ngā unu ki ngai kore koe ni o ke hanga o tau ka wei koe ki he kaha u me he lolo tonga
e tau ako mi he kuhiri. Hanai hao siofi, e ngahi makatuki anga o tau kei whanonga ai, kai ke lawa ke tau siofi ange ai kaha u ke tau tari ngahi whihui loloto ko iana ke tari ake kupua. Ka ngahi ka weinga te ke pehe ko e ngahi pōne lahi ia, e kupu ula ki mo whakasino e kupu ua ko ina te kauso tari ke kupu tolu aki e Balafasala tani. Malo. Malo pito, koe kau hoko atu pe, koe whehui kanu ke tuku mai tu polo tuma koe whehui u whakaloloma. O whakaloloma au pito e whehui koe niki a te au. Pe koe kuhinga ke ai tu polo tuma, he ku tau tō mui au pito i tonga. Me he u mea koe ni o kou talanoa atu. Ai ni koe na u talanoa ki ai ane nai. Ko tui ko university whawhanua koe na nai whakatu o kou sio hifo o ku ai department teknolosia. Whakasaya nisi. Ka koe pena nau whetutaki mai ke tau toko niange ke whakatu e nau waa ke culture mo historia. Te vito ke culture. Pea koe ke uilo ke whakalakalaka. Ka koe kumea kou lawe ki ai. Lahi au pito. Koe tau tuu koe he taimini o lahi au pito e tau whakawhalala. I he ako. O tau whawhalala. I ke ngahi whanua muri. O tau whawhalala ke nau sirini. O tau whawhalala ke nau omi ai u tari ki e tau ngahi palapare malai. Pea mo ngahi whainga whakaako, mo ngahi whekumi whakaako lai. Pea o ku tau whawhalala he mea kotoa pe. Pea koe tau ngā oe ki he ako i tonga o ku makatuunga i he tau fo i whawhalala ko ia. Pea o ku erewa hano u whaka ilonga. He kai ke ulawa whakalau ke osi. Ka koe erewa hano u whaka ilonga. Koe ngahi mala e lahi ko whaike e tau ako. Koe ngahi mala e ako whaka ngā ue. Pea koe tau whakamamafa, o tau whakamamafa he ngā ue. Ka o ikai ke tau whakamamafa he whakakaukau. Aia koe umala e koe, o kutoka lahi ai e tau kau mamata i tohi koe umala e ako whaka ngā ue. Ka o ikai koe umala e ako whaka e whakaukau mo whakamawanga. Mahalo koe ku whenga e koe ke tari ke nou au pito. Aia koe ku whehu i. Koe tau koe me whiha lau te au e ako i tonga. Ko maalonga e tau ngā ue ki umala e whakakaukau. Ikai. Ko umala e lahi o koe e tau kau maa me kau toke tā. Me tau kau palo fesa. Ko umala e ngā ue katoa. Koe koha umala e whakakaukau ia. Pa kou whakapa ki ai. Ki he lo au, koe umala e mahu inga ki he lo au, koe umala e whakaukau. Pea whikaua mai ai umala e ngā ue. Sai, kau hokoa. Ko tau whaiha ngā ue lahi ke sai ni si mo e teknolosia, koe awen senturi ua e ako. Ko kutari koe ki ai ikai. Mahalo ka ne toki ka mata ai ni ka mata ke as. He ne to tonu foke ua ti tau whawhalala he sai ni si mo e teknolosia a muri, ka tau ngā ue, ka tau whakamore, ka tau sirini, ke tau whakalakalaka e tau sai ni si mo e tau teknolosia apea ki tau tō. Mahau ka university whawhanua koe liko tō whato ngai, o toki ka mata mai ai. E kuwakai e whoki ai o molotu. Ma pa koe whakaosi. Ko tau whakaloloto au pito a e tau nofo ke historia tō lumo e tau culture.
whakaloloto pe ia te ia. O kai koe uhinga koe whakaloloto pe ai ke whai ake ngā hifua ka venga mo e ai ke whie maua e. Ha tui mo hau eiki sai pe ia. Ko tau whakaloloto pe i he lau mario e wawanga mo e wawalo. Ko kutari koe ki ai i kai. He kui longa ia i he tala noa koe ai whonua mo e tala noa i kau ako. O kai ke nau tala noa loloto ke o mea a e tau wanga whawhonua mo tau historia. Pe koe o mea e kou whainga koe ai lo au tau e tau whotu. Neongo koe tau tau pen maa ko tau mei tau e ngo whotupu. Ka aku tau nofo pe ai a e tau ngā wehe o mea koe kou lawe ki ai. Aia, ka pau, ai, kai whakaosi, kai whakafok. Aia ka pau te tau whainga ke hui mai e tau whakawhalala. He mea kotoa pe i muri mo ngā hipure a ngā mo e nau toko ni. Koe taimi koe te tau hanga o tukutuku maika ki tau tolu te tau kamata rewa ke tau lava o whakakaukau mo wawanga, mo wawalo, ia ki tau tolu. Pe ka pau he ikai ke tau tukutuku maika tau tolu hange koe tala noa palofesa to e tā e peri hau ofa. Ko ia, mo palofesa futa helu na nā tuuma, te whito ki a e peri, i ono whawhe paki, a e tau whawhalala ki muri. E koe ne, koe whanau nou kai whawhoki atu, koe ne pehe, koe tau whawhalala i muri, te tau tae whakakaukau he mea kotoa pe, he te tau whawhalala ke whakakaukau mai kau tama koe, kia ki tau tōru. Ka pau he kai ke tau hanga motuhi e foi mea koe a ke tau whakakaukau o te tau whawhalala, pe i kai pe te tau lama tau tōru whakaukau wawanga mo wawaro. Ko paro pare, ko whatonga tanga i mea wha ekonomika, wha sosiale, wha politikare i tonga. O ku nau hau ka atoa pe e tupo molotuma ki he whakawhalala. Ko tau pala pare malahi whianga ngai me whonua ko e whakawhalala. Ko ke te lawa e pure ngā, ke whakangāue i mo whakangāue mai whonua, whakawhalala pe mea kotoa ia. Tau ngau e peki hemba whawhalala, ngau peki matau, pe aku pehe mai tau ako. Ka whakafoki atu, mālo. Ola biro e Profesa Laptani, ko tui koe kupu tolu ko ia ha sino mai koki ho hanga tani e ngai. Whakaukau e ako, ko me toi tuku mai koki eni he kupu hono tolu, o toi eni hanga o whakasino ange o ata, mani ange tari na ke mai ke he ua pe mai tape hui ua. Ka kotui i he tahokate he kupā, e po wau kotui e mahu inga ke ki hanga nge o mai hanga hi whakaukau, ke tau siafi ange a loto, a tau peheko loto whanua, a tongai. E kuilo loto ange hange ka whakaukau kau ke o mai pane asik naki kai kau tangata, ange ko Profesa e Hauoko, Profesa Taheru. Pea mai tau kau tangata ako, nau e ki naki koki hange koe whakatanoa ke o mai, ke tau sio hange ki he maalohinga o e ako whaweste. Patau hanga hange o ngā ke whakaukau pea ke ne toi hanga o toi siofi. Koe haho tau maalohinga, whakatau katunga mukua, ke ne whakasino hange poko haiti taua, i hanga mahene e tau talanoa i ho tau ki whonuani. Ka wenga nga mahene whakea lo au ka kutui, e Profesa Laptani mahu inga he kupu pānge ki hangange o mai whakaupau nga maheni o tāri koni ke kupu tolu koe ni ki hono whā. Pe hanai aina he whaunga o mahu inga pia ke siofi ake ka hau ke malawa nai a ni ihi o kai peke no koia pia teki ke trau tau historia. Ta hilo lolo toia ke whakaukau whaweste. A whahinga whakaukau peke tau siofi ke malawa ke whakalotollahi ake tau ako kupu. Ke nau ilo lolo tau katunga mokua. Ke tene hanga o whakasino ange e o ngā monga anga a honga tangata mai whiwhinei whanua tonga. Koe ta kupa ia pa whakatani ki tātaki hoka kai mai ka wenga koe ni koe ako i whakasino e whiwhinei o watu ta kupa. Malo. Koe whehui ia e tupo molotuma koe whehui ia. Koe whehui whainga
te pure a ngā ia i e whakawhaka koe ki muri. Pea ko uhinga koe ku peheo whai ngata. Uhinga koe me pehea ke whakapotu tatau e tau e ua te tau whalala au pito ke au pe walu noa ke iwa noa koe tau whalala ki muri. Koe pia ki whalala pe se te pe whalala. Nofo ai foi ngā ia e toi ngā ia ki tau tōu. Potu patanga maari e tau ui. Ai ko ku hinga ya koe oku ke whai ngofua, oku whai ngata au pito. Whai ngata au pito. Kai ke. Koe mea e taha. Koe lo au, ko ki tau tolu peo tau nofu e whai mea koe o kou tala noa atu ai. Aia oku toi whai ngata ange, ngai whai mea ene nofu maa te nisi. Ka kui kai whokto e a te nisi o e ahonia e a te nisi ane afi. Peko pure a ngā aia, o ku nau o si nofo nau tōluia i he mo ui whawhalala ai mea kotoa pē. Aia, koe lo au pē, hei kai ke lava he lo au, ke nea ko i kātoa e whonua. Ka koe ko hame aia ke ta e tuku ai ai nofo e lo au ia i he umea koe o kou tau ka vei atu. Aia, koe mea ke whakawhalala. Koe me parapare mai ai taha. I whainga taa e tau ngā ue. Koe uloa ki ena ulawe atu ki ai. Koe tau mo e pure a ngā ke whakawhalala e mea kotoa wa o ke ako. Pei kai ke toi lawa. Te kai ke lawa e pure a ngā o whai ha mea ta e whakawhalala. O au ki e nau whakakaukau i ha mea. Pia na amo e nau wawanga mo e wawalo. Tako whakapapa ki ai. Ka ku haasino mai he whonua ai o mea ko ia. Sai, koe mea taha. Kalo e whenga i ri whakapolitikare mo ne hanga mau i ai kakai ai nau whakaukau. Aia, koe kuhinga keni, koe mea kou whenga ke lo au ia koe whakamaama i u whakaukau mono whakaloloto. O kui kai ke tau ngāua tau tolko te he. Kai ke tau poupou ki he, poke tau poupou ki he, poke whakatori e loto e, poke whakatori e loto e. Tau whakaapa ki he te mokalati, tau whakaapa ki he pureanga whakatui, tau whakaapa ki he hoi ki nōpere, tau whakaapa ki he lotu. Kau kai ko tau ngāua mo e tau mua, ke tau whakawhia maari ei mo whakatoto loto ki he ukulupu koe ni. Koe tau ngāua, ke tau whakamaama mo tau whakaloloto. Tau kai ke tau noftato ke tau kau whakapolitikare ke hai mo hai. Ai au koe ai kakaia, puna usio nau tōruia, o koe lo au ia, o kauia ki he kunau tala noa ki he, poke taimu tau tala noa ke, o kunau kau ki he. He koe uhinga ko spala parema ai whonua i he whakamau i whakapolitikare o mea kotoa pe. Me te hanga mau pe au e sia ngā ue ai kau ako, tau te whito ke lo au, i he tau whainga atu ke solova, mo tana ki whakakaukau ki he upalo parema. E tupo molotuma. He koe ahoni, koe tau tāna rupi tau tau, pe he mai tā mai me patoa. O, ke whaamiri tū koe. Pe he mai tā mai me whaamiri tū. O, ku ke patoa koe. Tā mai. O, ko koe o ke pro mona ki, ko koe koe pou pe ki he tui moi hou eiki. Ka pau te tau tānoa he culture. Ka pau te tau tānoa tau tōre he te mokalati, koe tau whatongia ea kono analaiso mo veteke te mokalati. Aia koe ngahi mea e ne hanga, e lau mai a whaamiri tu uia. Paka pau te tau tānoa ke whonua mo hou eiki mo tui, e lau mai a kau patoa ai. Aia koe pao pare mai a koe ku hai sia ai, pea puke ai e whonua ko no whakapolitikare ai mea kotoa pe. He koe mahino whakalo au pe heni. He kai te tau awa whakaukau mo wawalo, ka pau te tau whakapolitikare e mea kotoa pe. He kune hanga ia hai sia, ai lau maari ke tau whakakaukau tau ataina.
Ka poti tau hanga o whakamoslemi, mo whakakaristiane, mo whakasiwe mea kotoa pe. Isai pe ia. Ka ia e ngahe mea tene hanga au e sia e tau whenga ke tau mahi no i hau mea. He koe ha. O si hau pe foi tui whakapolitika rea koe patoa. Hau pe foi tui a koe mosilemi. Hau pe foi tui a koe lot whakaristiane. Mo e nau toka a te rime. O ne hau pe tala mai koe tari e o te rea ki ai. Pa ku sai pe. Ka kui kai koe me e o no fwai ai ngā au e ai lo au. Mo i ngā au e whakako. He koe taimpe o kau pe hatu ai. Mo ngata hai. Ku tala mai nau tō reo kau ta e lotu. Ko os whakakarasi mai. Ai ko hangi ko nau tō reo nau hanga whamau i ai lotu mo i huki he vani. Mo i tai huki he vani. Pa ku hoko reo ai a koe whakawhi atu ni ai mo i palo parema. Ai ngā au e koe whakaako mo tau whakaamu ki ai. He? Nā tau whakaamu e whakaata mai e pure anga ke tau tala noa ke ono whakatua invesi whakafonua. He ko unga o kuai e tau mea te tau tānaki atu ki ai ke make he ange me he whakawhalala. He? Kana i kai. Tau tala mai e pure anga ia he ose whakatua university. Lo au mo mai gen ke tau tala noa e ono whakatua culture. Mo department historia. O koe koe mea peo ngā welo au koe koe culture koe anga whakafonua. Koe ta haia mea o kau whakatotolo ai ke loloto mo māma. Ka au kui kai koe mea. Koe tala mai ke tau toki o at ke whakaukau e department culture he koe mea ai au kau nofo pe ai. I kai. Kai ke kau whaama ma vetu po molotuma kau whakafoki atu. Nau te aha mea ke tuku mai ki mua pe ata tatau ke matanga mo o iki mo tau kainga mea mai. O ku tau ngā ue atu pe ku tau whenga ke iai ha tau reo ke iai ha tau hu atu o tānaki. Ko mena sa hea tau ngai polo kalama i tonga hena e kui ai. Kau tau whai atu me tau miitia whai fio. Hena e nai malawa ke ai e tau tokoni mo e tau whamaama mo e tau tānaki whakaukau whaloloto ke whonua. Pena e tari mai he whonua. Koe ni ko inga koe COVID mo e tunga u tau i au tau whai atu e tau miitia whai fio o ku tau kei whai pe. Ka koe mea koe tau pore i mo tau whotu atu ke whakaata mai ai lo au o ta tau pe hange koe lere ai tau poro kalama i tonga ke tau kau atu neongo ai tau alatu me muri tau lere pe mihena tau lere mihen mo tau poro kalama miitia whai fio ke lawa ke tau kei tala noa hanga tonu atu ke whonua mo ki nau tolu ai ngai ka veinga lalahi ai whonua. He? He koe tau hinga ki ai, koe koe tau pehen, koe tau tolu pe ulawa whakaukau, pe koe tau tolu pe kusai. Koe tau hinga ki ai, koe tau ngāo e te whito ia. Koe tau whekomi mo e whakaloloto, he aha mo e punaona tō ngāo e paanga, punaona tō ngāo e whakapolitikare, moha. O koe te tau tō e whae tau toha tau ngāo e, koe tau ngāo e pe ke tokoni ki e tau ngāo e kono whae. Koe tau whakatotolo pe. He? Tu ke hanga ngai university la lahi tau whaapapa ke. Tau tānoa tau tohe lo au pe ki tonga. Ka te whaafoka atu po molotuma ke pai maha o tānaki moa po te a whehu i pa toki ta toku whaos malo. Malapito e pausalatan tui koe sino mai di e o ke mai tui koe ta kufu au si ta hanga lewa tui e o watu angeki ke whamapopo aki ke mau inga i anga e whawa mai koe te whao ke tari ake e ui mau inga e wakai ke ngahi pai ngia e Professor Isa Taulahi o ka tau kawa tuki ai me ki a Professor Inoko Tuakau. Ka koe ni ke he ko nau kamao atu i e whanonga anga a hongo o tau kawa atu i tau kawa tau sio tau o sino aki hangi o ke umai ka tā kai o politikare. O tau kawe i rewa koe i naki e tamata koe
ne tonga i ne masige siwa nai he whaka uhinga. Ke wangi ha mea ke mo ui ai. Ka kotoi e brausa wa tani ma uhinga ngeka toka kau pe o mai mo ke a whaka tuku atu. Ai maha uhinga koe ke kapau koe whanata koe ko atu ke mo whai hola ngai whatungia. Uikai ke mawai ha mo kukule kina whaka e ekonomika. Ka ko mea koe mo tuku mo nonoku mo tau kau atu ki ai. Ke tau uhinga ia ni whakau kau he koe koe. Koe tā puaki au tau te hene to tong ke tau maango o ngā ange i he mea whaka ekonomika. Ka mo ke whaosi ai pe whausa tani e kutui koe whakaukau e ke nea whanga tuku. Ai maho inga ke tau tolu tau ki whanuani. Koe tau mawanga a koloa tau te he maango o ngā kaha i he mo ui. O tau atamai mo e ne hanga whakauhinga i he whanonga anga e ana e tau whanonga he mama koe ni. I ka weinga mawinga mololoto koe koe ako. O tuka lupau salatani, e ke tāri mai pia kwa mabobo aki, mo ka tau ake ta polokalama. Malo pito boa. Malo pito tupau molotuwa, pea i whai atu halawe ki ai pea tatatau aki ai ta polokalama. Kutui koe toi ki whanau noi manga o whehui e tupo molotuma kasaki. Ia kutui e powalu koe whakakakato pea e kupu whāne ke o mai. Ai maho inga koe ki tau mana kui. Leo me ngahi mea ni tau mako. Mataka ni ko sino ake whapopo kare. Ke tau sino haa mai nai koe te he koe mako ka mea ka ekonomika o tau ni ma. Ka koe koloa mole ai. Koe kai koe ke tau e kinaki o tau ati mai. Tau ako mo tau kohiri, he te tau mau mea ai whakai ata mai. Ko tū mai ea e puwalu ko tui o wau hinga ke ngai kuko ke o mai whanau rau. Ke tau tupu le kina whakai ata mai, whakai uhinga. Whai ki tau tōru o tau whanonga whaka ako. Whaka weste o tau whiunu e waloto whanua. Whanga ea e sino o walu o tui o ta tau pe tau pe heko e sino Iyo. Mahino au pito. Mahino au pito a whehui mo mea o ke whanga mai ke. Kau whai pe haki lawe ki ai pea ke a whangatuka ke tapolo kalama koe mea whaka politikare, koe mea whaka ekonomika, koe mea kotoa pe whaka sosiare tala e whanua mo e lotu. Ko umea kotoa ka pau he ikai ke nofo ai ano lau ka pau he ikai ke oange mai ko whakarea ia koe ke mahina. Ka pau he ikai ke tau oange ha space pe ko ha wā i tā pe ko ha foi ata ki he whakakaukau ki he wawanga, ki he wawalo, ki he whakamohe mei ulu. Pea i kai ke mawhoa hake hangahi mea mo mona mo lele iange mo polo uto i e tau ngāwe. Te tau whai pe ai mea tatau. Ane ko tau anoa koe ke whananga koe kaukarisio Oedipus Complex. Hono te kai hake ceasefire fo i maka. Ah mo e po au hake ki o lunga alu hifo ki lalo. Whai pe mea tatau sa te kakai koe ke mata mamahi o mari pe. Tau fia pe tau kou. A te he kakai ko hameo koe ke mata mamahi ai. Fia pe e tau te kahake alu hifo te kahake. Aia, o kai ke ai hawa i tā, mua tā i wā ai ke whakakaukau a sisifas. A sisifas. Ta tau pia mo tau tō. Koe tau wā lau, mo tau tau lau, mo tau kē whakapolitikare. Tau pehe tau tō rea o mo ui ai e tau whakakaukau. Koe politikare, koe ki i konga pe ia o mo ui whakaukau. Koe mo ui whakaukau, koe uhinga koe mea whaua o tua, o tu o fo i mea hinai o lunga he o tau ata mai. Koe ia o kupure ki ho tau lau maari
o ia pure ki tau sino he ko po ni o pe he e tu po molo tuma ko ne mau pe foi mi sini ko fa mahina me ko ni na fa o he o tua ko me ia pure pe ko lau maria mo sino o kuna nofo o hai ki ata mai he ko ne mau pe tau foi mi sini fa ata mai ko ke to lava fa nga au ke o sino pe ko kai ke to lava fa lotu e ko nga ko foi me ia me fa ata tau nofo o kune fa ata tala mai vo ha ni ia ko lau maria o pure ko kalatu e au ko ata mai o pure pe ku ia lau maria mo sino ta ko poini fra o si he ka mau e foi mi sini ata mai he ka ke to lava lotu ke o tua pike fa ka pe mal ke o tua ka ke to o lava o fa la ka i ho mo fa lau maria mau foi mi sini aia koe fo i misini o ku pure he tau mo ui, koe whakakau, koe whiwhiri, koe whekeri, koe hakiri, ka pau he i kai maama molo loto, koe whakaofa a talanoa politiki. Koe whakaofa e whakawhekiki politiki, koe whakaofa e talanoa lotu ia. Koe uhinga ia koe he ngahi lotu motu a, na nau ai maupe e nau kau wako. Ko ngahi lotu motu a kotoa peo au ke lotu siu me kau lotu whakaristiane na nau ai nau kau wako, kau filosofa, kau sainisi, ke whanonga whakataha ke whakamama e lotu, motokoni ke lotu pia whakamama ma e lotu ai ako maho inga. Koe whakakau lahi he lotu i hanga lotu whakaristiane whakaukau ia kau filosofa. Pia koe kau sangato na nau filosofa. Kai ke tau whaatanoa pehe, kau tānoa tau tōrea pehe koe, kau filosofana na whawhe pa ke lo tū mai ha. Ka mata pe Aristotelo mo Palato na lahi ngā oe aki e mo aki siasie na u whakaukau ke whao ake utoka terine. Pe aku tū mau e lo au ai. He kai ke lava whanua whakakaukau, he kai ke lava whanua o wawanga mo wawalo. Ka pau koe tau mea u whahe aho koe whakawhekiki koe kumi mo ui whakaekonomika pe, koe tala noa politiki pe mo e ke, mo e wālau, mo e taulau. Taulau ta e uhinga, ta e tālanga. Pe i kai pe ke tau whakalakalaka tau tolu he u tau alu he mea ko toko politiki u alu ia ke palaku au pitu. E ne hanga e ia ue sea tapa ke tau mo ui. Ka kutu mao e lo au he foi mooni koe. Kono whenga ke whakaloloto e ata mai, ake ai tau kawenga, koe filosofia, koe nofo he whakakaukau, koe nofo e wawanga mo e wawalo. Ke aku tau sio, ke tau whenga, ke tau sio tau ataina ke ume. Koe malohinga e patoa, oku tau talanoa i fia. Ko hono vai anga, oku tau talatu a hono parapare maia. Koe malohinga e pureanga whatui, tau talanoa fia. Kono ngai vai anga, oku tau talanoa ki ono ngahi palaparema. Pea mua whaahinga kupu pe. Ka koe ke mahina whokia ke he whonua, ka ku tau whai pe tau whatongia. Ka koe mea pea ke whai osa ke ta polo kalama koe ni wawanga ki tupu a e tupu molotuma. Mo e nuku takawenga koe tala o e ako no aho. Mi atu ka uwhawho ke atu ka te koe wha malo atu tataki mai. Pea mo e tai ua e ta polo kalama malo. Ia malo abita e bau sanatani, malo abita e tūtai bau. Katawa noa e o tari ngā se hui koe ni e kawenga maheni ka koe takupo keni e kamatanga e tauni. E tawanga e kawenga mawakinga koe ia. Te loloto whau, e whamama ngahi te whaloto whanua. Koe a whamalolahi ati he ngahi kupu kotoa kupu kawaki. Tau mau whakamari e o noa e tātala noa koe ni. Mo e whakaukau e kupu koe a tari e kawenga koe a ko. Whamalolahi atu e bausala tani. E te he kainga whanongo. Au toki hoko atu e ngahi polkalama hoko mai e kawenga. Ai e no loto koe ni. Malo abito e bausala tani. Malo abito o tupo molotuma, ta kou to ata pe e whakamalo ke te koe. Pe pehe ki e kumuutolu mo mea mai. Whatawange pena tokone ate e polkalama koe ni pia mo e ngahi whiwhiri.
ai lo au ki e mahu inga. A ko te matoki hoko at maala o sa rua, pe wike tolu me heni ki e tau kawe inga o e a ko. Malo abito, mo mea mai ka mo mea